nesa cia bilingi wa mauvo. Musezeni kwatene watinda nesa mutongo TV ngwatene mukamba munde tuwakatatu wa matuku miongwele na dhandatu mwini wa nana mwakane wa nkilile miongwele na dhandatu nyeneta wa Steven Mwema karibu dheni wa bilingi ya mwobo mwendone wa saa umwe tuambo sisi ya katiwa latu kusome. Alatu kumbanesye neva mwena. Kenyans are asking, who is Miru System Company Limited? This is a South Korean company with a very bad history of rigging elections across the world. Mr. Thakon has a choice to make. Stand with Kenyans, the 55 million of them, or choose to ban this country. Rigathi Gachagua ukani IEBC ndike konena ungiwa kula usakuwanini monene tuendete. Niva negundini, ngebu kiyasiondo munena. Nundo na abeangi, omeo gundini, mate unena nesa. Mundu ambiye kwa siya, nundo nije nina andwa ingi. No, weni osa serikali nenebe. Wakuwa ichonyeka. Gavana wa atene wa Kitui Kaluki Ngilu kukuli angaliko ya ulima ende na ukwata na nginausa kwa ni ubike. Linda tuina inabuke the anendo ni makwase. Bana party leader the secret president. Tuiko tuana kileti. Tuiko na kumala. Yune mko na kumala na edi katika kila county C47. Edi Thibethi Nyenze ya Kalonzo na okitia usumbe mwaka ne tuendete aikuli akamba monga menake. Une bona zyo kwa ndasyo ndekwa zilikane na muno mbebeno ya maubisi ama mando ama tena wino wamwe ma tulikane muno na mezoko kwatoke nando meitengo kinando jano azini bizo ngine mateze ka muno na mwitu mokuza usalalaka ko waiya mbone kukuli atethewe na mwana wake ulaina mamutha memwanya bilingi wa mauvo. Muzaizi ya tuambisiye mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wakanya wenzama unyumbani na mpaka ya IEBC yuluwa kulikilelo ne silikali sesone ya kutoa ise usakuwa ni monene ukitebala umbola kanabe na mubango wanza maikutho watu masine tuwa kutoa ise unyumbani kuma kambunini wa Miru kumande ya South Korea inena na ndikimama uombe wa kwambia chalo chake cha ndambuka kumande ya Amerika. Gachagua weta kana ise so yeya kutho tumasine tu nejekitwe ni silikali kielelo ni cha kuye kula balande rusia yake siya kwa tomboni mutongo wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro mwaka. Ngoi wa DCP nengane livoti yake kwa ndikimamo vombe wa chalo chake cha ndi ya Amerika ni waweta kananzama nyumbani na mivakava ndi ya Kenya IEBC niende na usukumi wa munokutho wa masini siya kutoa ise nyumbani kuma kambunini wa Miru Systems ulawindi ya South Korea. Iweta kana ino ni mivango ya silikali kuya kura unyuvanini monene ukite. Tender reference number IBC/OIT/01/2026-2027 for the supply, delivery, installation, testing, commissioning,
support and maintenance of the integrated elections management system, hardware, equipment, and accessories was advertised and is to close on September 1st, 2026 at 10 a.m. You are all aware that Kenyans do not know is that the tender process and the result has already been preconceived and is awaiting rubber stamping to Miru, M-I-R-U, Systems Company Limited of South Korea. Gachagua eweta kana kambuni withitwe wine wa kandalasi cia gusovya mitandao ya unyuvani nindi kivathukanyo indi vaivandu masini sio cia thukumana umelu. Republic of Congo in 2023, election observers reported that up to 45% of polling stations experienced equipment malfunctions, and this potentially excluded 17 million Congolese from voting. The attempts to bring this technology from South Korea that has failed everywhere, and specifications are tailor-made. And I've been told that the technology will cost 6.5 billion, up from the 4 billion the current system is charging, creating a 2.5 billion bribe to the IBC commissioners and their cronies. Kenyans must resist. Kavindane ka umutongoi wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro na keni unya ukanyuvyu kwanza maino ya IBC kana Kenya mayumbanitie kwa wakura unyuvanine usu ukite. IEBC ni vizuri wajue we have now less than 1 year to the next year general elections, and Kenyans expect nothing less than a credible, fair, transparent elections. And we also want to request IEBC, as you do whatever you are doing, and especially procurement of election materials, ni vizuri wajue wa Kenya wako macho. They must not have any friendship or any association with any procurement entity, with any company supplying any technology within the IEBC that is associated with business partners of the leaders of this regime. Nyoro ni wakulianza maino kutangasa kandalasi ya kuthoa masini cia unyuvani itekuvithania kindu kila kiutethesya umilwise soni ya kuyumbanisya unyuvanini ula wende na kwambatia hivyo vanthi ya Kenya. And they should know that we know their friends, and we know the people they may purport to use. Anything, and especially the software ya kumanage elections, tunawauliza watagaze kwa soko la ulimwengu, watagaze internationally, so that we have credible companies ambayo itakuwa inashirikiana na IEBC kwa mambo ya offering technology ile inasaidia kwa elections. Ndilivotia vilingi wa movo nitawa mwaka mweu. Ere musaizi aba une bongo kuletia kulu ya umundi no kwetekela na Rigathi Gachagua kana serikali ya Musumbi Ruto yina mpango wa kuongea kula usa kwa nini munene wa mwaka ni wankilile miongole na muonza kusilanza amani ya IEBC no kwetekela na Rigathi Gachagua kana serikali ya Musumbi Ruto yina mpango wa kuongea kula usa kwa nini munene wa mwaka ni wankilile miongole na muonza kusilanza zamani onyewe na mebaka ya IEBC utumani wa kwaje kana aye wete kusila ili tatu ukiandaye moitano na namba ito tumani mukube niyo Yesu wambese na ndeto Mutongo TV mitandao ya mekumu kanile ne Mutongo TV tu live weka comment yaku ngwetha ngemesoma twisonga nambe amoma amwege kuma account ya masako ngwa chama cha Wiper Patriotic Front ni mamukosa Musumbi Dr. William Ruto kwa kelame oweta tawe na misingi remia ilu kulikilela ngaliko ole bamwe na Musumbi udhumu ya Uhuru Kenyatta amuika ameweta kana kubikia bongaliko ya ole yena bina wako weta serikali ya oyukipelani mwakani ukite na kusakwa utongo imweu maimu kadha Mutongo wa chama kicha Wiper Kalonzo Musyoka we na utonyo akoselela utongo iwanthe ino wala ingemenda muika kwende ya kwithwa na muungamo mulumu kwa ile utongo wa Kenya. Boniface amwika ya mweta kana president uthiumu ya Uhuru Kenyatta na watho kwa swa serikali kana kunene uteti wa Kenya na president William Ruto mwana tongelema mwithulukite maele unena naye yulwa president uthiumu ya kwithwa ile unena utatongo ya langi va Kenya. Ndilikanya Musumbi Ruto na timu yake
na thogima muvila mangaliko ya kwake maumano na president uthio mwewe Uhuru Kenyatta. Jakaya Kikwete musumbi wa Tanzania, former president, nunena kuhusu siasa cia Tanzania. Kibaki even after kuretire ni waendeie na kwithiwa active nthini wa siasa. Moi past retirement ni waendeie kwithiwa active siasani na aikomana na andu na kweyangewa namo, na tuya aigua asumbi mevinda yu mainena kana mai question inewe William Samoei Ruto kilasi ya upinzani, yani akina Kalonzo ni makeonengwa mbeza cia siasa ni mundu we Uhuru Muigai wa Kenyatta na nditavya President William Ruto aike ulicha nzeve nundu akwemithwa wewe ne kindu kini kiendete tienda nzia timanda nzia cionthe cia kupetanga William Samoei Ruto ba kivilani ona itu taene ndio nataka ete wa pay bill bado no twende na usanga nikenda withie twapetanga Ruto ba withie Ruto eta upetanga kivilani maendeano watakana uthatu mwingi ulo kuona katikati wa tongelame kwa tamba usilikali mwene tunovaluku wa silikali na kulea kwenese mawatho mayo evindao ya utongo yende na uthela kwithwa maemeto ni uthukuma mwene nthi wa Kenya. Ruto nundu nuketio vitia na timu yaku niketio kosea Kenya na nthi endete nai na andu maikwenda uthi Singapore twenda Kenya nzio tuikwenda copycat ya Singapore nundu nwenda tutwa nthi tutamivikia na kwena na namba zile si Singapore versus landmass compared to Kenya tuzizoviga standards ya Singapore nenda kwazia muzumbi amba kuimplement Vision 2030 nundu wakwembithwa bainzi yenge ya kwika nundu wakwembithwa ta munene wanengio kivila na kivila cha mwemie atupandishia kila kindu chonthe wethia sindu cionthe cia ngaiye kila kindu chonthe wethia ko ni ushuru kwa kila ndao nao mutapia aike kwasia Kalonzo akeonengwa mbesa ni Uhuru Muigai wa Kenyatta maikatha utongo ikana ureti wa mutongo wa chama cha Stephen Kalonzo Musyoka otauni menda ingia reti kwa utumia mbuli kwa nangania ndai ya kana mbono cia kiuteti twekilia twa mukosoa kana muona andu maana 5 kana ngilile momba na bantu ba YouTube wana kuinena ni uga kana Kenya maikuga makulio kuhusu utongo iwenyu mukatuma guns siugiananga mikutano nawe nguni utumika muno sio wagugavika na loke kiwanzani niguo kama na kwananga mikutano thene no thuku nundu wakwemithwa nakuwe mwene no kwigua nzeve ndeilie kuna kuontho uthioka withioka kewa one term kogua nthete acia ni one term na bainzi yenge ko betanga ngewa cia kubala be mundu we Stephen Kalonzo wa Musyoka na pia ndi makoli atongo yala mairu meko malikete UDA meko kambani kwitu leta bia matavia me ekayotinda muthiogete kuomana mwithioka mana na twithambeza undu tunaya kuyaore karao kaunti ne Masako kuma matungulunya ni toboni mutesia tusonga na mbe musese muyubu wa kilombunge chake TWS eta wa Mwandu Edith Vethi Nyenze ni wathingilela kanasa pali ya kukitia kivila cha usumbe cha mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka sabali sundi kutia iweta kana Kalonzo no kwithe wa aitwa isenda mbogisio ni sike bathukanio sibo kaunti na Kajiado na Taita Taveta ainena na bilingi wa Mobo Nyenze ingine wa weta kana enende kuma ukambani nimeyomba nitiko musaku wa Kalonzo ona mane we bakini atongo imacha macha UDA la kuweta tamambete kambile mbetani ya ukamba kumasesenga enende mwaka mmono wa kutweleza Mujumbe wa kiliombunge cha Kitui ya utheloni wa Sua Mwandu Edith Nyenze ainena na andiki mamovoni walulumilia kana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nukwithi wa masembani na kuthiuka kaundi cionthe simiongwena na muonza cia nthi ya Kenya kwikunia maleve na kwiyumbanisia unyuvani munene wa mwaka twathi ila mukona hata kwikilite kwiyo maundu makubangwa na tukwika ila planning ya kuplani nesa kindu chumele nesa pevinda tuina inabuke thia nendo ni makwase bana party leader the secret president twiko twana kileti twiko na kumala yune mko na kumala na yedi katika kila county C47 na niwaambie ni mumonie embu ni mumonie onenga liko sia costi Nyenze ni wavithwa kana chama cha Wiper uniki vangite ne sana nikiulika kiwanzani vate kulela kuikithia kana Kalonzo ni watwika president mwakani usu twathi ene maundu mengi wikite yuta yuvinda ino pena ngali sume lile sia chama pengali mbingi sia chama na nitwonie track nene a very big track na nundu wa campaign nuko na trail campaign yake ina ngali mbingi simwatie nitwende na kwika maundu mengi
nikenda wise ni twa prepare kana musumbi waitu ni wethia eyumbanetie na ithieta wiper mboya yitu nayo ni sino ya Kenyans nikanda ethie flag bearer na ethie musumbi wa Sikh wa Kenya. Muyumbe uu yingini waweta kana Kalonzo Ndeutele mwani atongo ya mweme chamani cha UDA na alama mbite kambiyo kaondini ino ya Kitui imasesenga enendi na vala wathingilila kana Kalonzo enotwika wa kutongo esya nthi ya Kenya. Eno manyu mingi ona wa undu utonya otongo esya nthi nonduwe ni lawyer na niwisi maundu ma katiba na niwisi ulondo utonya otungiani syandu ukesethia Kenya ni united na uketha ni twaendeana mbe ni mundu utonya kututwaisya mbe nzino yitu ni mundu utena olusani kwa Kalonzo mwa Musyoka iwe the best bet ya Kenya kutwika musumbi lakini nao twimanya ta ulondo isomo ile isyo tusomethio na nduma okala matwewe mbingi kwisu matwewe mbesa menenga wembesa tambesa na yu kitu yesu na rena bika ona aidi ya isu kwa ni kulia alama kwete mende na kwete maete mbinga ngisi ana lakini naitu isomo no isu tunasomethio na nduma okala kana isamoni sito siuke lakini onyuvani netwisi pala tusiaisi mwana waitu Kalonzo wa Musyoka tusiaisi edithi nyenzo lo tusitokomia nesa tusiaisi atongoi tuisiaisi sindu ila sikuwetu vindani kaunyenze na ula witamuni yake lini wa makulia nenthi kuma kiliono mbunge cha Kitui othweloni wa sua nikese kukengwa ni amwe matongoi kuma kiliono mbunge ki na alame kwatila melati yake nogwa mundu akuka na kwasi sindu sionze ona myaki yonze ni wewetie na inyo mune mwisi n'ubungu na kula kwingi ainie kwasya ayo na TVET ainie kwasya no wetie no TVET is la kwa member of parliament nondo is later through approved through CDF ko ubungusu nagono atawenge bie ayi mundu ona kukenga nata kwatite kibirlai no akikwata isamusiyendu komweso sikwata maundu mamwaki mesila kwa member of parliament ilivoti ya vilingi wa Movo nitoa mwaka mweu Tumoko anyanze tuthi kwa Ngilo ulona ye gavana wa county ya Kitui Charity Kaloke wa Ngilo ni wakulia ngaliko ya uleyende ukwata na mubakausa kwa nini wa mwaka ni wangilile miongole na monza yase mwaniko uno tonya kuwete kana mwaniko no tonya kunenga musumbe Ruto usindi wa kibila cha usumbe ainene kile mbunge ni cha Kitui cha umelone wa sua mwandungilo yase kana ngaliko ya uleine kwithu wanaonena nia na kwithu kianese nekenda kuthiba mwe wala ona uyo boinge Ngilo wa asiandete kila Kitui na kimocha ulei kwenda kubinya mutongo wa Kalonzo kana mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka Onesmus no kutwalesa Ola wa gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilo no wakulia tongo imangu atane yoli kwikala na umwe mubaka mwaka twathi wonyuvani wangilile miongole na monza lokuetakana mwane kontheni wangu atanio esu ni kunenge President William Ruto yanya kusyoko tongo ingi etina wonyuvani munene na muyiwe ni neti kibila cha rais wa Kenya na neza siya kibila ngabikuita baringo kwa monza na ndia nangethi andu makwete mabia ndungu makambi ya kutukima naenda neno isi hapa na ngilika ngali yako ngikata Ruto ekia chau ukethia ningi na polisi ikabua andu na ituma andu na imanenga mabia imanenga miti bakabua andu ata ni mundu umetete kura taube angi Ngilo inene ya kwa nzombe Kitui chomeloni wa sua nthini wa ndambuka yake uteti ni wawetakana noneki wanena nya na tongo mangwata ni yoli na ekala imanengo tawa kwekala na omwe na kwa sevya ngwata ni ondomo ya kungangana na William Ruto mwaka twathi na mea ni itha ni bundini ngethuki ya ciondo munena nundu na vengi omeo bundini mate unena nesa nundu besindu imwe na tutetikira mundu ambiye kwasya nundu ninye nina andu aingi no woni osa serikali nene bene baba itonyeka imukuwa nukwasya eza wina andu aingi Kibaki ina andu aingi tuindika 2002 na Kibaki daasya ni osa serikali yote Ngilo yo ndini wamalo ndini na langi yo Kibaki wose na kwa Kenya imwe mundu loko kakutwa Kenya no nginyatwe Kenya ikui imwe
onetha wina ndo ingi kana wina ndo nini na they make arandi bamwe kwa umekalandi na meye no nginya Mose mu indi ije tuyendesia Mose Kalonzo wa Musyoka ati wakokwasya ukwasya uno nambone na kwako ni kana ni nani Gilo no awetakana kilelo chake kinene nthini wa ngwatanio isu ni kunenge vinya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndakavinyiwa ni atongoi ange mangaliko yosio nthini wa kuvangia serikali la yukite Kalonzo ekao kia kuthizombe uli wa ikinya kindu chuchu nuye tithizombe Kimweti kila tumwe kwanza ni musembia ni mumambia okilite ninyo tumweathi atutiye maundu angi Gilo ni wakanyala meutumika kuvua Kalonzo wa ukamba na muno kaunti ya Kitui igwetakana enamo tameutea ati ili ukete atiyo kwa ndaya ati mundu nge achuka kwa yasi ati mutongo iwa itu ndaki what are you saying yeah surely how Adwasu ya kaine ke onena nundu my business mako kaba kubina hapa ni moja pesa wote blingo movo neto Onesmus Chalo nezu keteneza mabasa bali kwa bandu te Ane musesi ya mabasu matunanga mwanya tuambose mbothi umwani mukube na ende ni okuletie no kwetekelana na Rigathi Gachagua kana serikali ya Musumbi Ruto yena uvango wa kungia kula usakwanini munene wa mwaka ni wankilile miongole na muonza kusela zamani ya IBC utomani waye kana iye kusela ili tato ukende mwitano uke wambisi neto mutongo TV tuthio mwone ino tosyoka na mabombe ange pamwana maoni mako Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia ilawe upanda kendo omana kumana soko ya kuneva niwe lemba kumana wevi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ibange wani andawa mumiagi ibinda thila dalite kunanda we ibinda thila yalite uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithasia most of the time kondi ngithasia munango nini ungametio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wena inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kokeva ita etumbe yiba nondo wale ule unobandie muno jasi wasa wa ng'ombe mwongo to wasisie teno ino ni nome jo ino ni nome wabise mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe mwimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimite tundo tuini na ukitha kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma mwimi atakwata sokonze wasia wa mwimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ongelanga lato wandithia yaku kwisila kutumia liu wa kambuni wa Lucky Feeds twina maliu mithemba kibathukanio manguku kuma tuswi nguku cia kienyeji grower na nguku cia matumbi kienyeji mash ni liu wa nguku cia kikamba ula utethea cia nguku cia kuongelanga kilo na kuongela usiao wa matumbi chick and duck mash ni liu wa tuswi twa kuma muthenya umwe kubika ciuma nyanya liu utethea cia tuswi twa kukuya na mituki na tutena mawonzu grower mash ni liu nguku cia mwela cia kuma ciuma nyanya kubika ciuma 18 na liu utethea cia nguku cia kukuya na sina uito ula waile layer mash ni liu nguku ila cieba kubikulecha na utethea cia nguku cia kukulecha matumbe maseo matheu na matekwa tukanga Lucky Feeds twina liu ng'ombe cia iya liu tusao kututethea cia kuya na mituki
na twina uima musio wa mwi. Twina liua ngulwe cia mwika wonthe, so and winner ni liua ngulwe ilangito ila sie kuonja. Vamwe na tusui tula tukwambia kuya, pig grower ni liua ngulwe ila siena siuma na kuvika siuma 17 kuitetheesya kuyana. Pig finisher ni liua ngulwe ila ivikiyite vandu va kutwawa soko na siena kilo 60 kwambata kutetheesya kwikia nyama nzio na kuongelanga uito. Maliu makambuni wa Lucky Feeds ni mithemba kivathukanio ta mash, pellets, crumbs ni kana kuikithia muimini wa olangalama ya ndithia na wanangeko kavindani kala ukete kuithia. Nena na kambani wa Lucky Feeds kwisila noti muonza ili 6 1 noti 8 6 kana ututumie email kwisila info@luckyfeeds.com. Edukisie muyoma yani ma LNT kila ivinda kiokoni muthena ondomwe na utuko. LNT tukwete mithemba kauta ya mayani tukwete green tea na masala tea, ginger tea ona black tea. Wovika ndukani itia mayani ma LNT ni kwithoni mayani mena thomusio na mena lato mwailu. LNT nondo ni momesawa. LNT majani chai alisi. Nene musezi yani twasogethia twende nambe MCA umolote na chama cha Wiper kuu ya kauntini ya Makwena Ribana Swambua kana kanzela kana ni wantu la mote musumbe Dr. William Ruto aseniwe wanangite nthi ya Kenya na kana no kandi no sakwani munene wa mwakani twendete kana ingine wathingilila kana mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka niwe ukamono cha musumbe Ruto mwakani twendete aitola mote ala meokwata mbau musumbe Dr. William Ruto ukamba ne asiasu ni mabunania mbaye ya mukamba. I want to tell you one William Samoei Ruto, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe Kasongo na watu wako. It is very clearly that our focus is not about wewe mwenyewe. Your focus is not about ile vitu ambao watu wa United Opposition tumejipanga. It is very clearly that what you have done for this country, it has never happened before. Umeongelea mambo ya maendeleo ya kwamba ulikuwa umekuja kufanyia watu wetu maendeleo. Ile maendeleo umekuja kufanya ni hii maendeleo umepea au vibaraka wako, umewapea nafasi ya kuzunguka huku na kule, ukiwa umewapea pesa ya kupea watu wa Kenya, ukijifanya ni empowerment program unafanyia wamama na ni shilingi 200 kufanya tu biashara kidogo kidogo na hakuna kitu inafanyika. Lakini mambo ya jamii yetu, kuongelea mambo ya Stephen Kalonzo Musyoka na kuomba wewe Kasongo uachane na yeye kabisa na ukomeshe hiyo madharau. Na kwa sababu hiyo madharau wewe umepewa nguvu na hao vijana makanga wako akina Mutusa na akina Kawaya na akina Mbai na akina Mwalio. Nataka kukuambia hao ni wasaliti wa hii jamii na sisi tuliwapeana kwako. Wacha wakue kazini wako. Wewe Mheshimiwa Rais Kasongo, wewe focus na mambo yako, wewe ngangana na mambo yako. Umebakisha miezi 10 saa hii uende nyumbani. We are going to take you Sugoi. Hakuna mwanaume mwingine atakupeleka nyumbani isipokuwa one Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Na muachane na mambo ya Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta alienda retire, ako na haki na kindemokrasia kuungana na pande ya opposition kwa sababu ile misingi aliacha katika Jamhuri ya Kenya umeharibu kabisa. Na sisi tumejipanga kama agenda yako ya nchi ni kujenga hizo tu barabara. Sisi agenda yetu sio kuua Gen Z, agenda yetu sio kupora wafanyikazi wa Jamhuri ya Kenya. Watu umechukua pesa yao, na uachane na watu wa kina Sifuna, uachane na governor ya Machakos. Sijaona mwanaume Mheshimiwa Rais ambaye anaweza ingilia na kutusi mwanamke. Sijaona mwanaume mwingine katika ulimwengu, katika dunia. Ni wao wa kwanza nimeona wamesimama kwa jukwaa na kutusi mama.
Tusonga na mbele kuhusu nduthi na ngusanisho ndeni wa mbunge ya kaunti ya Embu katikati wa MCA ala mangaliko ya ala ingi na ala ni mbunge ni su yulo wa kusogwa kwanza Masia County. MCA mangaliko ya ala ni moswete ne wone mumali lenza itina wa speaker wa county Esu Josea Thiriku kwetikilia unena ni yako kone ripoti Esu kwende ona itina wa wendekethi wa kananzama ya usakwani la isikie ta selection committee kwe makwedho wanakikalo kila kiba ni ukweli ya mawenduku asu na nzia ila ya elite kitabino kutweleza. Ngusanisyo katikati wa MCA ala ingi na ala ni mbungeni ya kaunti ya Embu ni kuseiwi kukonia uvo wako sevu kwanza Masia mbunge. Kama minority side of the house, we were never consulted about the reconstitution of the committees. And that is why leo tumeprotest sana hapo ndani na tukasema hatuwezi kuwa part of whatever is happening. I know and I understand that there are serious instructions that are coming from outside the assembly. Na tunataka kusema ya kwamba hii bunge yote katika hii country ya Kenya, we are very independent. No nikulia governor wito miaka yake miongwelea kwithe mbunge ilobi ni munengete nafasi ya manundu maundu mekawa na ayeke kwenda ku micromanage bunge ya Embu tondo ni kumwekea aibu na imwekea nzoni. Matongo ewe ni alani ni mavitho ye wandani kananza maisisa uviwe na kembithi kitumi kineneke kumavetanga na vala maleni na kuwasia ndia ile kutoa wa mbungeni. Wela uende wa mbunge ndine ne wea utatie sheria tondo leader of majority tumweta kuboli lakini eta wa mheshimiwa Mureithi ndiye kalana ndo kwake amathinzi ya mbui mabange kamiti ya mbunge Mateo consort leader of minority wito paima petio mundu kumwa kamitene mwa kutwa welenge lakini sheria ni atea tondo baadhi andu mate sheria sio na mbunge itoe sheria la si atea nyene mo member wa committee ya selection na mwe wazia leader of minority kala na caucus yake mabange andu leader of majority abange andu make kamitene ma consort maete sindu isumdeni wa committee ya selection kavindani ka speaker wa county eno Thiriku ni wathingilila kana vaithi na kukonia report Yesu na vala kuyana na Thiriku ni kana kuina ene ivila la meko na nisie na kuitha mengusi yuluwa report Yesu. We didn't need to reconstitute even Embu County. We have the Embu County and the Bere County because from where I sit, even from this interview, you can see the marginalized Bere community are the people that are being pushed from their strong committees so that the government can have its way. I don't know whether to mobilize resources in readiness for the campaigns or for what purpose. Kitumi kenene ni kwithwa nimekuona andu ala twima minority kana twima opposition taturona kumbwania kiko kinge muno kila kiethete kienda serikali-ini nundu yune binda ya ukolia mawaziri mawela methire maithukuma na yu no pethe pena wia wa kiko kila kienda serikali-ini ungei kwa maudhukumi muthuku nimekuona turona kuumbwania. So we therefore call the honorable speaker and the honorable members not to take any action on that motion. Dili vote ya vilingwa mava Mutongo TV kumava kauntini ya Embu Neta wa Charles Kitavi. Tuma Embu twithiku ya mboni mundu muka umwe ula wina kuwa miaka 47 kuma mutuini wa usalalando luko wa dini akako waiya sub-county ni mboni ni wende na kwikala na kibalua chumo cha kumoya mwana wake okuwa miaka 10 ula withitu na wonzua mwiye kuma kusia kwake ula ingi utekala nthi kana kunena Eunice Mwekali Kilonzo eweta mwana uwake ena mabata maingi wala we utena utonyi wa kumaungamia yekaila serikali ondumwe na andu mango ya ulau kumotethesia na ingia yume wendekethio kwi obisi wa kuthinikia NND alamethana mamutha me mwanya kuya uteke na andu cha kuthinikia NND mamuthemba ta utaitasi no kutwalese Kalimalonza ainena na vilinga wa maboe weta ena miaka 10 kuma athimwa na mwana uu wake na vala utaisa kwikala nthi kuungama kana kunena nundu wa mwi wake kwithwa wi mwanzu. Kuma mwaka wa 2016 mwezi wa 8 matuko 20 na athimwa na mwana ndethia wana wima wa mwi iwithwite ena wonze mingi wa mwi ukaithia we mwene ndaungamana ndeonena ndekala nthi ndenenga liu no kisa kwithia mwi wake ni mololo muno. Mwikalia weta ni withia wana ivinda yomu ya kuya mwana uu wake aiwatata ulasimika kwikala vakuvi na mwana uu ivinda yonthe
kiki yothothe we kwithwa atatonya kuthi wiani na kwithwa atena utonyi wa kuungamia mabata ma mwana wake undu umwe na ala make. Na miaka 10 nukomanizi miaka 10 mwai wa ng'ang'a matuko 20 no complete 10 years na no mwana munene na umupi opa ugwa na mongo ndo ngwagela muthenya kana kumukika ni mwana wina wito mingi na undu miaka yengi bete no umatu mizimu aende na kwambata undu no mwana okutekala te mwe bamba zino kwenda koya no kwenda ngwa nyeta na muzini ndo ana mawumu ma kwikala no mwana undu ni mwana wina mathina maingi mawumu maingi ni mwana utatona kunena kiwenza ni mwana unatona kuunga meweka na konda kwata kiziko ndene ngaliu ni mwana utekala ndi weka kwikala ndi kwake no ugirito milela bandu kitandani ukethia na wagito mwija huu kana kakito mukwate ya malinda maingi ya kitekala kikitwa kana kuvua mongo mundu wa mongo ona wemwe wake disavoid you nde ndo weyeka kwa kubi no kwenda maitaji ajumeke balukanganyo hivi anakwani mubimene zimuno nditona kodike balwani kwenda mwana ozune wa mwana wale kwenda iteki wake muno lakini ukwati wako ni munini ino kwikaila silikali undu umwe na andu mangoya ula ukumutethesia wangiajikaila muvea wa kuthenikia andu ala methia wana mwamutha me mwana kuya uteki na andu cha kutethesia ala matena utoni une kulazio kwa ndasio ndekwa silikali na muno mbepeano ya maofisi ama mandu amatena wino wamwe tulikane muno na mezoko kwatoke nando maiteko kinando jano azini ndio zandu ngine mateze ka muno na muno nye nina we mingi muno otevya lakini zilikale nikana kume maofisi ngaiya ka ngasibo neza na ngisapotewa nenda njiwe ndena wito mingi dilipote bilinga maboko makisioni jando luku wodini akakoya sub county ni ambone county ni amakuweni Titus Makau. Muzaisia tusonga na mbe munini wa Musumbe Profesa Kithure Kindiki ni wakulia mepia ya kulunga wailu wa siendo lembetani ya Afrika kuikithia ni masa vya siendo siye na iwango siye yolone kana kuikithia ni siya kwa tando nyo ila ya ilite Kindiki ni waweta kana Afrika iko kila edhe wota ndithia katuwa andisi ya Afrika ni wa ila kwa kudhosya mali na iwango siya yolo unduloto na kuongela lato na kwa ka ndo nyo onanza wa Afrika. Angela ainena kavindani kala wavingwe kwa mano ya mevea kulunga wailu na iwango siya siendo na ila yetete vamwende kivathukanyo kuma ilembetani ya Afrika moneni wa President Kithure Kindiki ni wakulendisi ya ilembeta ya Afrika kukwati ya vanene kusovya siendo siye na wailu na iwango siye yulo ni kanama vikie kukilanya kiutandethia. The remarkable economic transformation across Asia has shown us that nations do not leapfrog into prosperity by aspiration alone. They do so by building institutions, investing in capability, embracing technology, and above all, establishing a culture of quality, productivity, and excellence. No etkana edhwa nthisi ya Afrika ikethwa ikwatia wailu wa siendo makavikia kutambulika nenthi ila ingi na kuikithia Afrika niyo kila kiutandethia. Standards are not simply a measure of quality. They are an instrument of transformation. They are the language through which quality becomes measurable, competitiveness becomes credible, and innovation becomes scalable. That is the Kenya we are preparing to build towards 2060. And that is the Africa we want by 2063. So there's a real conversation around how we can make our trade seamless across the continent. We have other issues including language, including transport and logistics. But if you're able to address the issue of standards, we'll have done a very serious good to the continent. No etkana yeyethwa yevuso yemwanya ya kukilia ukwati wa ilembeta ya Afrika. And we must build systems that are rigorous enough to command confidence, yet responsive enough to serve rapidly changing economy. This requires us to continually ask ourselves the difficult question, but very necessary. Are our systems making it easier for a good to prove that it is good? If yes, then standards are doing their job. But if no, we must have the courage to change and to improve. Also, programs and activities
are being implemented within the Strategic Plan 2022-2027, with key outcomes focused on how standards and the conformity assessment systems can promote the intra-African trade and the implementation of AFCFTA agreement, and based on the TBT Annex 6 and SPS Annex 7, which are focused on strengthening quality infrastructure in Africa, increasing harmonization in implementation of African standards, strengthening the conformity assessment facilitation of quality culture in Africa and partnerships. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tumakiswane tuke masako hatoi maisululu miongo 35 ungua ikundi ya Great African Cycling Safari makithitone cha kutoa isululu kwa kilungu cha kilomita ngilitha ndatumana na balame bani ya kukua mizani miongo 55 ilembetani ya Afrika umelone wasua tanzia ya kwende ya kuthingilela muo umwe ukwatikanu ali umweanu nkululume ya otume wa muthemba umwe wa ilovia obamwana kwelewa waliuku wanze beisione sike bathukanyo kwena na munene wo John Baptist atoi ama isululu mabikie kauntini ya Masako muthenyani wo wa 13 kuma nde moto ya Uganda na mekwatiwe kwende ya mupakandi ya Tanzania, Burundi, Rwanda na maimene ya Uganda. Karo ya maisululu 35 kumandina nasi ilembeta ya Afrika ya umeloni wasua maambisi ya savali ya kutoa isululu kwa kilungu cha kilomita ngilitha ndatu na manana kuma musini wa Kampala ula wendi mutoi ya Uganda na ende ituku ya 13 ni mavikieva kauntini ya Masako. Kuyanana na munene wo John Baptist muju kumandi ya Uganda ni kanama twaisi ya iseso ye kila mwaka vala mwaka ume na kithito cha kuthingilila mugo katikati wa nthi sikivathukanyo kwikalanya na umwe kuikiria ukwatikanu wali umweanu kukitana na wali okuwa nzeve ovamwe na kuikithia kila nthi ni yalulumilia utumi wa muthemba umwe wa mbesa. The intention is to fast track the integration processes of the East African community, climate change, food security, tourism, especially to non-traditional tourist sites. So this year the expedition started in Kampala on 12th of August, and today the 25th we are in Machakos, and today is our 13th day on the road. So you can see we still have about more than 42 days. Nake Julius Mwenda na ulani we mukwatanithia watoi maisululu vanthi ya Kenya ni wamenda ene nthi kumakwata kwoko savali ni aiweta kana twai ya 35 wa ukumu nini wa miaka 18 na keula mukuni wa miaka 61 mena 3 umwe kuma nthi ya Zimbabwe na eli kuma nthi ya Uganda na ende umwe wa alame mamutha monzu tanzia imwe ya kuikithia vaingaliko inatiwa itina. Napenda kushukuru na kukaribisha Wakenya wote mahali popote tunapitia, mtu wave, mtu wish all the best na mtu ombe sana wakati tunaendelea na hii safari yetu. The youngest is 18 years and the oldest is 61 years old. And we as well we have one PWD because we have managed the inclusivity. And also the 3 ladies, one from Zimbabwe is on board and 2 from Uganda. Ono uwevo munini wa Chancellor Skulu ni wa mamanisio mayulu wa Machakos Professor Joyce Sagalo ni waweta kanave na vata kumakwata kwa atwa ya maisululu ni kanaku ya nesia ndoto sio ile mavani ya ile mbetani ya Afrika ya umeloni wa sua. And we want to promote that peace within the East African countries, and also as we join even with the ASK show in Machakos County, Eastern region, we will want to work together in support of this program. Atoya maisululu alame kwatiwa kuwa mithena 55 yumatielie mithena 42 kuthinde mutoi ya Tanzania, Bujumbura ila indi ya Burundi, mesile Rwanda na indi maiminukilia Uganda. Ndili vote ya vilingi wa mauvo kumavaa musini wa Masaku ni Karo wa Munyoki. Dennis Muthoka ni wewe otokwitha mwene kibela wa kutongo isangwatu na watoi maboda boda wa dini ya Kikumbuli South County na Makweni mainene tina kubeta nzama ya tene ya ngwatu niyo iku manona kila mawe otokwitha matongo ese na hii
ngwatanio ii atoi ma bodaboda ni yenda nzama isu yatene kutunga mali ya ngwatanio ii pamwe na kutunga ilo bia sio ndaila yena sio muleino kutwalazia amo mato ya mabodaboda mainena na kamemekani makona nyoto nguanza mambitu kwithana maweku makungamia akisio chama ni ula twithitwe nake wa bodaboda ethite atutumia na ithira andu ma mota ni withite yuma ba ethio kundu kwake ta chairman ethi kumanga atongoi na ezio kaba atumite sitwa ya bodaboda ayazi atumitwe na andu ba bodaboda ethi kumanga atongoi na tithi twitha atumutumite na kila kingi mwana ucu wa mwita maundu ni ma bodaboda nda participate ya etha aya business aciothe na ila twekalile nthi twethia mutongo ila tunena nake bwetina woneta wa general tuyonake na bado no etha twakunia mwana atufeilisha tukunia kapapa na kapapa yatukwata kuoko tuende nake ila wa mukunia simu wina tathina ta mundu wa bodaboda either you are mom or hospitali either you are son or a daughter or hospitali dana take care responsibility isipokuwa we nita mutongo wa bodaboda ila kwina mbesa ni asiata ingi kuma umundi ngita andu ma bodaboda nitwazia nitu kuenda change atu ya mabodaboda maitiro kosekanu wa uthigwa ilo vila methite mayuma vamwe na mali yo tamashini sio thambia ngali ya kawoshi la mana ingio mwambeyoni wa mwaka chemini wakazenda nda byo mashine pala yendi ta chemini wakwa urumba zia zako itumizie yana tena teka utilo yana twakuleka zia twa ambeza ananje chemini ulabu hivyo twamukulia twamwazi au ya mwete tumukulie ile yu mwete ndi twimwira tuke katika uchaguzi huu anewalea tanaweza gumela ula gebo utongo mmoto azubwe bugezi utongo yoteza kuendea nundu kuba ikusonga mbe nundu ida pembeza mbije mbezyo mayane ngwa mashine yogie twele tukuma ya byambe gwa twele kwa yigwa nike nundu ni yito ya bodaboda tia mundu Dennis Muthoko lawolo tokwate otongo wanza mayaimbia atu ya mabodaboda ne waweta we chairman na wina tindo tia bodaboda ambiyo yutunga nundu anytime kumo yu ninguthithia asifaidio meama bodaboda power na ndiazi kana kumo yu bodaboda cia kibwezi nundu cia kala muno tena certificate wa sako ni manenga chumwa kimwe mbeza sio ile masangie wethia we treasurer wa bodaboda cia Kikumbulu South na ethia we chairman ninguka nguone na tiri pala paile mali ya bodaboda isioke na bodaboda siende ya nambe bodaboda power baya thana kuthukuma na atongo yonthe kwa wiana nukuteithia sekta ya bodaboda ward-ini ya Kikumbulu South County na Makueni kumo indongo siende bodaboda isiaweta na niko tayari kama komanda na ni adha mutongo ile wina kindu cha ile to kama nitakujia tuletea bodaboda kama wewe ni mbunge wa Kibwezi West Mwingi wa Mutusi nitakuja tukae chini unipe chote cha bodaboda yenye kinafaa kufaidi bodaboda wa Kibwezi West au sio mmenituma niongeleshe wajumbe niongeleshe MCA niongeleshe women rep governor senator walete kila kitu walete vitu vya bodaboda tuambie karibu bodaboda power bodaboda ria mwene kivilo wangwatani ya watu ima bodaboda kaunti ya Makueni Barnas Mutesiene na ndikima maovo na waikithia kwata livoti ya kulo toka mwene kivilo waimbia Dennis Muthoka wa Kikumbulu South Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni Nyenetwa Mulei Mulingem Muzaisia wa Mutongo TV ni kwatiwa kwa kanawati na nesari na ukithira na uthochadhiro wa Mutongo imathauri nyenetwa Rokfella Mutoi na hivi ndio bitakuzona ile takithio tuikatino vanini twabililie na mavo wala koti wa Murangawe kwati wa 10 utiwo wakatano ukite kukonia kungamwa kwa lingi ya Kenya Premier League kana kwambilile kwa lingi suma tuku 19 mamoyo nilikana kana kuvikia vau lingi isundi sikie kana ikambelele wa thanthatu kana ithia kwambilile kwayo kuikuwa kochusu withwa ya yumya mwamulo wakatano ukite Sami Mureti Solomon Mwoki no tumbani simu gwasu kwa withianu
koti munene wa Murang'a wikwatiwe kumia utwi wa gatano kukonia ukulyo ula unathakiwe koti nuzuni nzama ya kungamia muvila wa maova Kenya FKF kukonia kungamwa kwa kavinda yulu wa kuambililia kwa ligi ya KPL. FKF kwisila kwi utongoi wake Charles Njenga inandikie valua koti ikulia koti unewe lingilia wa kuambililia athawa bathanthatu otondu ivaniwe iweta kuselewa kwa ligi isu kutono vingi sailavu athauki na makocha kivathukanganyo yulu wa umbanisyo wa ligi isu. Justice Dora Chepkon ekwatiwe kumia utwi wake wa gatano tuyula unengane mwamulo wa kana ligi isu ni kwithiwa yambia otondu ivangitwe kwani nathakiwe kotini ni Evans Nduta ula unalianie na mia uvamwe otwaisia wa ligi isu mwaka ni wa 2025 mia ula inatumikie seasoni ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2026. Ndilivoti ya mutongoi mathauni nyeni tawa captain na mbili mongoni Solomon Mwoki. Ndililikana vatele mwatukule meoka na lingi ya Kenya Premier League edwa koti edwa inengane mwamulo wa kwambelelia yambelelia toile ubetanga ngui mathauni na tuyedwa tuyingu no kabindani kala twetele mathau mangaba ya yolo tama Kenya Premier League. Tuchende mathau asuma kwa kana mabo asuma koraniti na mathau ma Kenya Premier League rede yobirigilia tuthandike alatani ula bala utukuni wa kwa mukia umundi mathau ma Carabao round ya keli makinyiwe mausungio mathau asuma ile tao imwana sia Cardiff City itamulilo ni mwana sia Norway chabo ile kwa kamwe Doncaster Rovers yatamulwa ni Middlesbrough ambao 3-1 imwana sia Barnsley itamulilo imwana sia Crewe Alexandra ambao 3-1 Blackburn Rovers ikunwa ile kwa kamwe ni mwana sia Sheffield United. Blackpool itamulwa ni mwana sia Lincoln City ambao 4-1 Cambridge United na Moma itamulwa ni mwana sia Millwall ambao 1-1 tokungerekana Ipswich Town matamulile mwana sia Leicester City ambao 3-1 Sheffield Wednesday itamulwa ni mwana sia Wolves ambao ile kwa molo tunaende Southampton matamulo batete ni mwana sia West Ham United kwa ambao 4-1 idha wengine kana Stoke City na Moma Mientro ya kamwe kwa kamwe ndini wanadeka sia kawaida na ndini wa kwa yumibia penata imwana sia City sia sile imwana sia Stoke City mbao 5-4 Nendi kwa mavua suma korani tiena kikombe cha Carabao dhini wa round ya kele vodi voto wavika muthia wa mutongo imathauni nyeni tuwara kufira mutua wina vinda wembeta kuzuni na indi takithio tui katinovani ni kwa ujino tia mokone make Steven Mwema mumidu kilele vilingi wa mavo mwendoni wa sao mwekuba kwa ni kuendea kiwio kisio kwa uyu tiwa nesa. Naende musesi aboni twabika muthi abiringa mobo mwendoni wasa umwe ni tawa Steven Mwema atu ina Sharon Ndinda kwanzia meko twithiane saa 3 ni na ukethiana no thocha nthini wa kilungu cha ukunikili wa Nzevenye ni tawa Susan Kabili county ni ya Masako muthanyani wao ni wakana kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu wikwatwa kwitha katwanti kiliko minemwe kufikia 27 county ni ya Makueni kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu wikwatwa kwitha katwanti kiliko 3 kufikia 30 county ni ya Kitui kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu wikwatwa kwitha katwanti kiliko 2 kufikia 29 county ni Iluvi kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu wikwatwa kwitha katwanti kiliko 3 kufikia 26 na muthia kauntini ya Mombasa kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu wikwatwa kwitha katwanti kiliko 21 kufikia 30 muthia wa ukunikili wa Nzeve nyene tawa Susan Kabili tiwanesa.